Pamirsa Satpol PP Gianyar mewali nureksain para pedagang sani nenten trepti madolan tur ngulgul pejalan kaki utawi pengendara kendaraan bermotor. Ritatkala nureksain pusat kota Gianyar, Kecamatan Sukawati, miwah Kecamatan Belah Batu, petugas nereptiang sawetara pedagang sani madolan ring fasilitas umum Fasum, ring badan jalan, telajakan, miwah trotoar. Kasatpol PP Kabupaten Gianyar Imadewate Kamis Mausang, petugas sampun nereptiang sawetara pedagang sane madolan ring dur trotoar miwat lajakan mawinan ipun madolan ring genah fasum. Sane mejanten dahat ngulkul pejalan kaki sahe ngawinang kahanan kota Cemar. Tetujuan panreptian inucap antuk manggi kota sane asri mewah bersih saha nyaman. Kasatpol PP Ngodarang para pedagang sane madolan ring pasu memuruk Perda nomor 15 tahun 2015 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Risampun kaician pembinaan para pedagang Kailingang mangdani sareng-sareng ngerakse kenyamanan kramo rumasek pengguna jalan. Risampun kaician pembinaan para pedagang menjanji nenten malih madolan ring badan jalan, telajakan utawi trotoar. Madewata ngowehin ring paletan ka pertama panreptian inucap petugas wantah ngicen peringatan langsung mangde pedagang nenten madolan ring falsum. Pedagang sayage mindahang barang dagangan nyane tur madolan ring gena sane nenten mamuruk perda. Yening kanton mamuruk mejanten pacang kaicen pembinaan sehe kaicen SP1. Winanya Bali Pos Nguningayang.